Kiki na ibu. Ndio na igure. Bono mwachira mwambe kiranga ke naende. Ngoja mono. Ukwane ni yango igonya kondoche kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ambe mopole wanyuri rwake. Ikiloma itegusi nene. Amoya ya etu asabete gabo girabo. Lakini abafunga aba bande bakayimo kuona bugiranga bakamnyokanga nabona uyo noti akayibu bugiranga kakara noti kama ko bigiranga zubugiranga yembwa de noti na sauti ama ndenga na inche mbekoro alafu oyo kitutu cha noti nera akayibwa nilio lia kwa na noti bugiranga iwade noti umbe amire kitutu cha noti nera ade batoko boro ole tu cha kili gali bomame bwane bugitutu Bwana wana watu waitire twagenda Nyamira ana watu waitire etago bono aye emecharo yaba wate wanaitire tutagete amoyo ndoigwana ine bono akimu watu abire mtu anyurwa ahora tubali mwatu abire omogeni ochaga aro mu PS oito ambaye amonta ikapata wenga amoya yetu a promise tili president ya titali etago tokatebe mukuyi amoyo ya serikali atambe kulwe town na abande bayiro muri no registered chiri kobekwa togateba tobeka moya ngega president gateba toyabeke bone tago kama deyo mai tezo kobeke tago ali akuru kuburamu na sanda nara kuru kuchaje akani chaje nikitugani na buramu nikitu kama deya chaje lero asibugirango na buramu ne kare teki lero kobeke tago tabeke tina marambe bagirango bara ngito bande nani yo uchira mu mama uchira garaga Ita amine Nyamarambi. Etago na bro boli kiata be kere etago. Ono karoti ambe kega na mujana akora to sembobe. Amoya ya ikegara ntetego kobeke ngende nkorangeria baba abagene bande bakwane. Amoyo mu akagolira ma 7000 nge kiriete. Osema bamitu. Egu niye yemo. Ndiye serikali yaira egapunguza go 3500. Ndio igwana ine. Ono iga obuoyo bo chikoni ku 2500. Naene toko kandira go chimotwe, naene go punguza tole. Enta gete mwezi mo registered. Ase a system weli. Bagambi bara. Ole tole registered, over registered. Na abantu baje over registration na abantu bane. Raundi yetu a change ba korona bagana. Mutigera abantu abari be county ga ebide biko rusugwana na bako bosonga ali na bachika cha yetu bugirange. Nje nkurwanira bagirango asime bitigara yabo. Kusema ramito. Yabago nchuka batenga wana Rusia moya ya Nyakundi baralia. Bosongo na inche ni gatwarete. Ase usiye nkima. Etwarete bo getutu ogirango na nodi mugirango. Asa abantu bamaite de serikali eko. Abantu bali bakirete William Ruto ekura. Ndi abantu babana kubangana kibakwanda mana ndi yato bangana to komera bono yiga. Kusema ramito. Bako bangana kibago chikomana ngichengi gole chiparaga. Ndibale para injego chikolikye budget imanye na inkuru sibeza nguraba mbekega Rusia nga ndabeka bugirango sita ngo baraje kumana Osoro and Jabugirango dio kaliyoke president yegocha bugirango urwala ka ngayuta itinganje njibona usinjira umugirango bona usazi more yanja kwanza omango acha abantu bande so bono nakitwalete ubuya sitoga no goyobo ayande tukwa na mange kiroli cyakirega kigo cyagande kiroli sana cyogoyo na ine tago isano mondo tariko chikoteba ngatanyore tibuyo embusuro nero ko ereta tuli na ine mondo chikoni ko gora mbusuro tokero ga mane president mondo chikogora mbusuro 700 one tare to ga mane to punguza ko 300 ari to ereta ga walo siga ina lenjera obugima bora ende se asega ama yobugima tali para ko sambe para tu ari ngai no ore ta ko sambe para ngoli para usambe tokorosia aiwasama muna robo songa rwa ko mukia magara batati ambulance abo chiaka ngaka ko mu minondo olenge gali ku atrete luzo koneka baraka igari gena drive gatama mu mino iya kachiwe konya bweka akasira bahati mbaya ngabono ngana haki yetu para aiga ebintu byetu bikuserikala nani bintu byataga uzoke bintu akiri bogirangera ondiye raundi bako banga ali mandamano njira bango buoyo bako banga mandamano na banga chipara naende kukoira toro mutini umna chaba nyako bate kore tatone chibesa
Stima aiga totari kuri kiminyo kyo mutatu ole stima ga amana ni na batari yoko banga yoroga ali muino stima tolekega baka street light mune tu achakire ko beko chakire tabo to abekire muruka mwisi ko chakire tabo eka tete ko tili mukike mo chakire ga nyamarambe ebe kabisa mutuko ko taro oroche de town eka ro liyo ndiga koroga mutuko ka ogora ndi yakwenda katako gocho oenda moya oita asa yo makena mange nabu gatabarai itaide ba introduce igoro Nichuga aba ishimiwa baito be county assembly erieta liyoko okwana kwa oyo netako nesbitigo okoba yichiza nanika kamera togochi erieta abana ba MCA baito omu MCA oga atima idinga yale baachiti ngayale omulwa yale good momo kumusabira nyasamo konya gwene obe ayigano mauti ina alwarete mushimwa mauti na alwarete momo sabire abe bunya toigwana ine momo sabire oyo wikanganga yale uli ata agota sebe magenda uli ora mwana ase biteri ngao tisuguli mona na korole oyo tabakanga yale tisuguli yakako mutumya mono abantu abagirango bayire nainde asama leta kurwena kwamboka kurwa machoge cyane muyamona itna thank you ono MCA kurwa machoge Goro Celestine Oriango for South Mogirango Nyamondo yes oyare nominated MCA OUDA so Nyamondo bagirango mbiyamole enche nkuru ku Dolphin bwali lirenkoliera no bwali nenche no mwana bwa bagirango oruga abo mwaleka bakaga lakini abantu babo getengani n'umunki nitsoma mangocha kigaya umugere asante sana nyasabe sasa umugolo bugirango abanyali bali batura mu MCA abanyali bali ngaho bawo kuona ngakimwature tukwana abantu w'abanyamarambe tigamba kwa nimbi yamure nchongoro kwa Anthony Nyakundi kirage umu MCA we wodi kurukugezusu imeanyali bali masaba gonta getego te bwana PS asante sana mheshimiwa Japhet ama no mheshimiwa ino muchumbe ebintu byonsi na ndo chenga mbogirango bikora tanganira bitara ikanyali bali na intuntu libo muchumbe akibwebera rine intu nyali bali tonyore noroche ndo bwendere thank you so much abate abage bintu byonsi bikare gocha bogirango ora agose jiro muchumbe bogirango abagirango mbiyamore bari mwanje to Osoro tigatukwana niga na bari banje tubiri amuruto kama lieta ngoro kwa boss maira orunyali bali masaba tuno mu MCO masimba gwote na inje nachaga kwenekie enyangi yo boyo because mheshimiwa Osoro no musani one anero ngegeri siasa paka akagaranga ile kirogo ga masimba kwa hakikisha abantu ba masimba. Honorable PS, I want to thank you in a very special way on behalf of the people of Kisii and the people of Masimba and Nyaribari. When you meet the president, kindly take our warm regards because this is a good gesture. Na sisi kama wa Kisii, we will support the president 100%. Si tutashirikiana tusaidie William Ruto afanye kazi miaka 10. Si tutashirikiana na yeye. Malenga wagwanje Osoro tata ro Nyaribari ga karako no koliye bintu bina mami na mami moko manyiria. Manje Osoro tata Nyaribari. Ekara kole ko mesimu yango ga iga. Acha mesimu ga Nyaribari. Yasaya bateseni. Asante sana abanaba director ba chonde serikali oyo Willis Omoyo 1 minute elieta Buyamone Dr. Willis Omoyo ore no mwabo karakieke etabwa timu aba mwagete ama ndamano mwe to sino boy mwe to sino mandamano Buyamone Willis Omoyo mama yake no alikuwa pingane tena mumo nyoroti akamuyelise bila kupingwa lakini nilianza alika muhimu kika nkamweka asia serikali na basi asere iko usema no bagirango mbiyamole mogogete atia moya achire togene mogondo Osoro nae kogokora koruga iga bonchari gakine titiranchi autore gakitorengerege oya director to serikali ya mwe director Overs of Kenya so bombo bonchari ayeru tubuyo director hu okwa buyose biyamona abakwandira mbiyamole na inde mole no moko boyo bwa chireka ili yatango gakyo Osoro biyamona sana jemba itago
mheshimiwa His Excellency ngambia mono sana asogo ikirani ira yae no alenge ga igati mamosi talibo wiki getara ugoyo boli atabete boikire niko talibia bas eli akabere Osoro mbwati no koboko ondetere bogirango ongoro kiria bagirango bangi na mumanyite na inche na mubwato koboko mwiri nyari bali murarore bobe torabwata na Osoro gento kali bali korukanga trilege titoko minyoka na magora tata bantu babiri etimi yenda na kurwane yende kurumuino oroche ndogo tamboka muino onde nato ikere Osoro acha na kamonu kali sukari mumo buko mumanyite una mamo ganyere ganga no ende nyomba basa oyo saliri oyo muyana musiriga salia salia akije gitokera abatebi mwanga kubwata abatebiga inkenere ikiyagere mwaro y'abanyari bari bakirega abayebusi yaba bakonse baterire gana abanyari bari inkenere amonere so abanyari bari toteneniga tobe timu toko mne kuchiali ne timu endirigani emya kuchiali ne timu endirigani yani gomuroje ne timu bare ko babere ne timu ende njebe kaka munuskari aka musuri kake era alije kaka musuri kali na amenya America myake menge na bwata ko abo America kaka musuri ayoroje naki mwabata ile senore lakini era hata wanjebe kaka munu na era to muso umusuri ile rata turatigaga aya oya akorokwa mheshimiwa Josh Nyamoko no tumugirango abaske banyamarambe na babandi mbiemone na mwaigu angoro Nyamoko Josh mujumbe ku North Mugirango na nenumo ku South kurwali Nyamira utwachira asenge chama skania manne sana tukwata somano yo ino okoro Silvano Osoro Bagirango mwabere tebye Mugwatu mugro watekieni ege tabate bibotabu atanera siyugukwana ekite tugukwana bono ege igate bano basikubwatira no mumroyo guruchasa top kubwatira nenere oyabe governor ori abe deputy governor moba echikura batenene gaiga Kisii county mwacha bawigo ibabana batake bitandawili tigambate byabana banabake ente musikuri no nebiyeni byabo biya nenchera ba kolega asi abaska no babo suke county itoji mutu keraga yabere segie nene sana esegiro negatiyo musko ko William Samoei Ruto no musko ko Raila Amolo Odinga murochera ira bano yo ansire ko yenga usemanya ko robo na bono moginoyo na mwarao tenga yatabwa chingo tingo moya karibu akamu andalo ria wane suka na umuno tabu tirela Amolo Odinga na tenga na leo na tenga muska yotenga so ege trani tukopate pieto be kama skani elinde picha to kobeka gochimotwe karone kana kobe picha giambane ngawanje to soro asante jene sana kwense asante sana onomugirango minto koluguru ngona tianda ngeri omoge tutu omame bwane omweshimiwa Japhet Nyakundi wakere chingo bitafadhali omoigu Osoro EPS yeto muchumba Nyamoko na ba MCA baito nabantu babogirango mbiyamole tigatukwana nigo li wanjete Osoro tigatukwana niga mbiyamole. God is good and all the time. Nature wow maideli tuachali itanga ni na kumina ki yabantu bale lakini tumaitini yabantu barwera na mwaji to Osoro iga no Osoro na mwaji Osoro uboyo Osoro uboyo ikotaka ilo uboyo Osoro biamono sana intu egento giatoreta gaiga etwachaga iga esinginchu yoko baretero uboyo konye emwaka emukiri obuoyo koru Kisii town lakini moisonde lilituachete gaiga ne president yeto tukamusaba tukatebanga
intubuna abagusi etogosimeka karenga kabere tukamotebinga bono etotagete tonyoro obwoyo lakini obwoyo obo etotagete tonyoro obwoyo ese constituency angenya malambe gaiga asaba na inchi baragende boy mukyo obwoyo ekina kiegendo gyatoleta gaiga inse ye wiki yemo tuachire gaiga ehadi elio muraisi oito William Ruto atebete nende gendo kienge chomono ligo li obwoyo bono muri wochi kuwakana 7,500 ose 3,500 chibesa mugo chikuwakana bono echire chiri wibere na 500 chuka naende enere nchera yoka intuna abagusi turanyare konyore ndagira togende mugondo tosimeke tobe tonyoro tobe ko bwoyo na lituranyare kumechwanga Kenya yanyorire ndagira isaima nende ndaide wakira abagirango mbiamono esengecho muchieti kogenda para mubeke suguri motu nga na maandamano muri emwachete mugondo muwasimeke ndagira bono entaite otebie president yeto ne PS yeto ekarasta intwese ngeto mbuachete mugondo tugasimeke ndagira batigitoni kibando chito buna tutagete gosenaki mato tairinga tokeri olivie ndagira tigatoni buna tutagete bali babende suguri motu na barabo bani suguri yabo neli bali batagete osabali ya suguri yabo intutogene tori yabo kibando chito ere buyago seru ere buyago seru endo kyo mwelio ndagete bwakera abagirango mbiamono esenge jogo nchorero mumuroyo kurukusuru Osoro yo nere ogerete nkabo muchumbe asa bari batamanyiti nalenge gotara nere gabogirango nonyeri na chagete siasa nero mbwate tokoboko akenge ticket ya UDA ekagera bono na inche kabo muchumbe ninda akambwa tokoboko akambeka ninche ndeleta mangana budget ya Kenya litoko bagachibesa cha Kenya goikana inche mbage chinke chichego chararia bogirango turochi muna wone ngesimango na kobekali chiparango na kobekali ningo chatore ne president toigore chiparaga igo mutienyo wocha na ene eyore buya gosere boy dilitore gari egento arengera tikyo ngambo girango nonye chipara cyane ndaje kobeka bogitutu nga milioni 50 ngire chibogirango igo baba gitutu mbali bagusi ebyo mu muroyo nero changora mutebyo changora agenda unaleyo agenda wanga kabisa ayo kibanga chirija bagitutu lakini oyo no muntu omuya ndaete mona komorengereri gochimosuko nene gochimotwa omumuroyo nale smart Narenaki inu mokono mbiamono tinya sawa sisi. Asante sana mheshimiwa Japhet Nyakundi. Omaite bunge gali mbange kiro. Mwe sema mai. Mungono lio kwa mara ngete kiro nje teneta babunga babosi. Abantu wanaga nje buku. Kana tenene bunge mako ikanasa. Aboli. Ekero na tenene iga. Correga. Noi invece per presentare a Tegaria. Bono, aba tebetie e kana sata bunga na injenga ngie karakari. Nganyira ngase itama machaje kokea. Ngabeka nyamoka akabe chairman nyamalemo. Akabe chairman nyamalemo. Yani chairman lunch committee nyamoko yokuwa na North Mugira. Ndio iwana ile. Alafu kama akobeka Japhet akaba aikanse committee yeko bagachibeza budget nakeko gari karako bangebito ngoja gosiombe ndiyako bangebito bare committee nanya gosiombe ngoja na abeto ngetutu na muumani ekami iri yakobeta ari nere goja kogotinyi oko rusibito byabo giranga iri ekyaga tade pare goja kiraga gochimoiro kenyoro ebe irami e contractor wano ne nataka koja kokoebanga brako kumwaka chibeza ndiaka mama agendere gobekera epale ri ene morocheri ali osiria ise gotaboka gochi
ochikoba neyende ngo chakere I think twakanira kono mo chaidisi wena nenkwira nale anyakorere egenda gochimoino esokere yabigena eyende na asugumire nyia neye gochakera moma eye nchoke goja goja kebene etini boke goja ganya maramba neyende nyeto na asugumire neye tage kone ri president ya tangaza gochiketeri gochinyamaye ama ndawaje ko gochi pura 2027 mba kone ule para bali yinde kibawa ugwanira kiyagere bitone bigeni nigocho osema rambe na ne testima so okoba yega asininge aba obisambale tutare recognize ga kire no kire aye nchongo chazi pede no kire go tra na lile batambale kabale mshimo acha aya amoko bese chibesa igonkono ndocha magana ngo wale ya sawa aende bono chazi na ngo tigaga ene senta yo mwerio torone togokora abangina mbada isinye wasema chazi na mali ko banga na itewe indigenja wako igona korone asa hiyo makena mangi mwali kuanza kwanza ndani good hiyo ni sorted immediately aya aba alimu terenango balimu achirega just to wait because of time aba alimu era adogo sana mwega ase unajua walimu wetu wamekuja hapa huyu simama tu kwa sababu nataka muonekane huyu ni alikuwa principal wangu bwana PS huyu ndiye alinifunza saa hii ni principal Songo na Nyagichenche principal madam wetu ameritaya juzi Jennifer kutoka Nduru Girls deputy ameritaya juzi huyu ni madam Arsenal pia yeye mtu wangu supporter mkubwa kabisa huyu ni madam Giraffe Alice tunamuita Giraffe ukiangalia shingo iko ni madam Giraffe haya Alice huyo ni Mr. Mokoro na ni mjomba yangu huyo natuko wengi ayeyeye mwalimu Mogoa huyo alikuwa mwalimu wangu wa kizungu mwalimu Robinson Mogoa ameritaya once a teacher always a teacher and then now we have a new principal wa shule yetu ya Ndonyo sitima ndio sema mwenye musani yone Ndonyo ulio kabere principal Ndonyo na moimuki gorake Mogoa na moimuki gorake spiritual principal Ndonyo no musani yone wone tubugate yo principal ni Ndonyo ngoyo kulumame bwana ali Muyamona sana principal karibu sana. Asa hiyo makena mangi. Mali wa principal nani na? Tate nini? Yo talibali wa principal nani. Musigisi yonaye ko tenaza ngukua nayo mmoja. Ndiye akoma principal mondo. Asante sana. Aya. So, I think tumemaliza hiyo maneno. Mwanjana nilikuwa iboro ngo inumo gonomo gocha. Mwanjana nilekyo. Mwanjana nileko bangana na magana yembusuro. Mwanjana ndiye mitaito ibangero bisiyega, ane tokora no bisasane. Mwanjana nileko yo. Ora tore testimony biteibine. Tiba sanche chigocha mama chasina areta nduru chache. Nduru secondary gocha kere kwa 25 million. Ne chine gocha chile school chine na Nduru Girls. Abana baito bakwenda roche na ngo chili sana ibadinga kie pampu yaba. So we need to rejuvenate abana baito ba Nduru Girls bakwenda roche. Ibyo siko bangani. Mwanjana leo yo. Asa iyo makena mange mutaire ukaribisha mu PS wito akwane. Mutaitende te president yito ganya marambe. Mwari ke tago ria tete. Bono mwari ngo ngirene ko mare tago. Ese mwari ngo bono. Emona ega chega. Igo ga rine tago. Mona tago ga akora yaga. Reke ga kia wa ngo moya tete. Mwari ga ba kusia babande babone kompita mo Osoro PS kule. Osoro ande tekule kubika bugirango na iwa kuma na wakachiredi. Na iwa kuma na wakachiredi. E president kia gocha bugirango. Osoro amoyo ka gocha bugirango. Osoro istima ke ko bangu kungalia bugirango. Lakini usire nje ga no kama meto. Bugirango ya chaire era ondieye. Ego chaka ko usema no meto wake. Lakia ko era na teba mashini chiane nje okunuga. Usema no mbobe na akora kama meto wake.
Mashini tia reje go kunuga. Pi. Ya. Kino. Ngate banga noem obuyo chile boli go kunuga. Ibo korusi motigareka. Moto taka korusi ga atienda akobera gosenga nyamaje. Kwenda kabisa. Endo uliki ubwa nyamaje. Naite na aliki ubwa. Wasema ramito. Ose asima ndo andera bagirango. Bali kama nchile ndo andera bagirango na rasa kwa wala. Asante sana, karibu sana PS. Huyu ndio PS wetu wa crops. Tulimleta kwa sababu unaweza sema hii sio mbolea, unaweza sema ni mchanga. So tukaamua tumlete ndio aseme serikali imeleta mbolea. Ndio hii. Na PS usiwe na haraka kuondoka. Hapa ni vile tu wewe umekuwa mzee kidogo. Umeniambia tukiwa huko juu alikuwa ananiambia hapa kwao ni Marsabit. Unajua huko ni kumekauka kidogo. Sasa alikuwa ananiambia hapa ni green, beautiful place, nini beautiful place. Sasa unajua hapa sio beautiful peke yake kwa green. Pia kuna watu wazuri. Yaani sasa ni vile umekuwa mzee kidogo, lakini unaweza ongeza kwa sababu huko mko na ng'ombe nyingi. Wasichana wetu wako tayari. Ama hamko tayari wazee? Wasichana wetu wako tayari, lakini ni vile umekuwa mzee kidogo, hiyo ndio shida. Ama namna gani? Mheshimiwa MCA former, simama hivi wewe. Ndio nisi chapwe mboka. Asante sana. Wacha tupatie PS. Ni vile umekuwa tu mzee. Wacha tu. Thank you. Mko na mbunge mzuri, lakini mkiniangalia sana mimi nakaa mzee kweli. Mimi mzee. Hamjambo nyote. Yore watu wa South Mugirango. Yore. Wangapi wako na furaha? Nyinyi yote. Asante, mimi mwenyewe niko na furaha. Kwa jina mimi naitwa Kelo Harsama. Mimi ni Principal Secretary State Department ya Crop Ministry of Agriculture and Livestock. Leo nimekuja na waheshimiwa hawa wako mbele watatu, Mheshimiwa Kitutu Chache, Mheshimiwa wa hapa South Mugirango na Mheshimiwa wa North Mugirango. Wao wamewafanyia kazi mzuri sana. Wakati president alikuja hapa juzi, si hivi majuzi, aliniambia nihakikishe nimekuja hapa kuleta fertilizer watu wa Kisii na watu wa Nyamira watosheke na fertilizer waweze kupanda hii short range mashamba yao yote wajaze. Sasa wakati president amesema hivyo, hawa wabunge wenu wamejaa ofisi yangu kutoka juzi na jana. Hata asubuhi wanakuja ofisi mbele yangu saa 12. Hebu muwapigie makofi. Na sasa kwa sababu ya directive ya president, sisi tumekuja hapa siku ya leo, tumewaletea fertilizer na president ameniambia ya kwamba watu ya hapa area hii ya South Mugirango, cereal board, pahali watu wanatoanga fertilizer inakuanga mbali na hawa. Si ndio? Sasa ile cereal board iko karibu na hapa ni wapi? Naitwa wapi? Siko town huko Kisii. Sasa kwa sababu nyinyi hamuwezi enda huko Kisii, ni mbali. Cereal board yenu itakuwa hapa. Hapa kwa ofisi ya DC, mimi nitatoa maafisa ya cereal board kutoka Kisii, wanaweka hapa cereal ingine mpaka mtosheke na fertilizer. Na hii fertilizer tumeleta leo ni ya kulaunch, yani ya kuanzisha. Hii ni kama kionjo, ni kama nini? Kionjo. Fertilizer kamili mingi na mingi iko njiani na kuja. Tunataka kujaza hapa fertilizer ile inaitwa planting ya kupanda, na pia ile inaitwa top dressing, hata yote inakuja. Kwa sababu sisi kama serikali tumekuwa na shortage ya mahindi na tulilazimishwa kuimport mahindi kutoka nchi za ngambo. Sasa kwa sababu serikali na president yetu imesubsidize fertilizer, hatuoni haja ya kuingiza mahindi kutoka nje. Mahindi ile Wakenya watakula ni ile itatoka South Mugirango, North Mugirango, Kitutu Chache, Borabu na kila pali. Ndio tu serikali imesema mupewe fertilizer
mpaka mjaze mashamba zenu zote. Mmefurahi? Wangapi wamefurahi na hiyo kitendo ya president? Sasa mimi hakuna kitu kingine mimi naongeza kwa sababu mmefurahi. Na tutarudi hapa tena. Waheshimiwa wale wako hapa wameomba pia tuwapelekee fertilizer kule Borabu na tutafanya hivyo. Kwa hiyo mengi nasema asanteni na tutarudi tena. Thank you. Siapa?